Kalau lebih baru, ida hari nak kalian jongka tim jongka Shillong artis, kum jo ke tim jongka JMK production. Te ka mentasi kalau kubur ke bah sukumen nak kalian jongi ke Shillong artis, maka tim hi baru kawai ni kum ke Shillong artis ngin idon kum ka nak kalian jongi bani ai subhai ka tu kan ni kilong yeng kiba kidon kam jing rap hoi nak kalian jongi ngim don ka pisah ke basibun dan ki jing rap ke babun hendai nak kalian jongi lapan kre kendet nam ta ki long yeng kiba don hang nek sno nora Kili aja rap, kadang kadang temu jongi, kadang hadir manggil ada penyanyi, jaga penalti shot out football, bal organize nak Shillong artis. Kadang kadang mi kadang kepisah, mentapat kili pan IG rap kita kilong yang baru, badan kam baru, hendak katu kat ni kat bang yo kalat kalanti, nak kalian jongi ke Shillong artis. Tapi kadang kasihan ke banding kong nak kalian jongi Shillong artis, kadang temu jongi nak kalian ke Shillong artis hi, kadang ban ya ke ban pisah ke bami, nyarap itu kan ni kilong yang. Hawat, inamlah bersini ibreu ban Iarap ikalong yang kami kebasok, hendai nak kalian jongi, ibu ibu kepat tapi baru kibadan kalat kalanti, tapi ya ailang kerjing kerjaan, kamtam yang gitu kibadan kam kerjing Iarap, nak kalian jongi om biasa sing, iban biasa sing, ngemlak tan bayarap sibun, hendai kat bayo, lah, hendak kerjaan mana nak kalian jongi, tinggi lapan kret, ngin disai pen i, saya kat tu kan ni kilong yang kibang gila Iarap kru sibun.